Shabhini emakhaya kumele ukuthi angabi khona. Siyakuvuma lokho. Kodwa kulamanye amashabhini a-operator engane asemthethweni, wona engekho emthethweni. Izitolo lezi zama-business center asengamashabhini ngoba bavula 24 hours. Sicela lokho kucine. Umlando we-council ube ukuthi uqinise ama-bylaws ukuthi i-cocktail ivalwa sikhathi bani, i-general dealer ivalwa sikhathi bani. So yiyo into esichayayo naleyo eyokuthi izitolo zethu sezi-operator njengamashabhini sezivula 24 hours. Ngithemba bayezwa njalo lizathi nani la umkhokheli. Ngibona ngani lingahlangana libe banengi libabiza business person la lizohlala lapha phansi lingamasabhuku libatshela anti vele izitolo lezi bazithola kini yini elibhala incwadi phela zise council ngisuka kini khona so lilakho lile power kumbe lamandla apheleleyo ukuthi libatshela abantu la ukuthi hayi thina sasingalinikelela lokhu ukuthi ligide ekuseni kuze kwegide kanti bona abantu yikho phela ngikhuluma ukuthi abantu bayazalwa nini nxa abantu behlala etshwaleni safa singalaba zukulu siyathuma obani umuntu onatha naye lokho kufanele ubususe ngikhaya subona okunye la hayi nje ngiyalingana utshwala kuze kuze